Pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog mučenika Evsignija. Sveti Evsignije rodio se u Antiohiji i služio vojsci tokom carevanja Dioklecijana, Maksimijana Hlora, Konstantina Velikog i njegovih sinova. Prisustvovao je stradanju svetog mučenika Vasiliska u vreme Maksimijana i opisao je to stradanje. Sveti sveštenomučenik Evsignije bio je vojnik pri caru Maksimijanu, pri caru Konstantinu Velikom i pri njegovim sinovima, koji je u vojsci proveo punih 60 godina. U vreme sinova Konstantinovih povukao se iz vojne službe i preselio u Antiohiji, svoj rodni grad. Tu je provodio bogougodni život u postu, molitvi i dobrim delima. U vreme Julijana Odstupnika, dva zavađena čoveka na ulici su ga uzela za sudiju. On je presudio pravedno, ali se druga strana naljuti, ode caru i optuži Evsignija kao hrišćanina. Car pozva Evsignija na sud, no on izobliči cara strašno za odstupništvo od vere i ukori ga svetlim primerom velikog Konstantina. Ogorčeni Julijan naredi te da mu glavu odsekoše. Postrada Evsignije u dubokoj starosti 362. godine i preseli se u Carstvo nebesko. A beseda na današnji dan kaže: samo ako grešnici prestanu zlo činiti i nauče se dobro činiti i priđu Gospodu, sa smirenošću i pokajanjem postaće beli kao sneg. Gospod je moćan i voljan. Niko izvan njega ne može grešnu dušu ljudsku od greha očistiti i čistotom ubeliti. Ma koliko se platno pralo u vodi sa pepelom i sapunom, ma koliko se pralo i prepiralo, ono ne može dobiti belinu, dok se ne prostre pod svetlost sunca. Tako i duša naša ne može se ubeliti, ma koliko je čistili mi sami svojim trudom i naporom, uz pripomoć svih sredstava zakonskih, dokle god je ne iznesemo pod noge Božije, raširenu i otvorenu, da je svetlost Božja obasja i ubeli. Gospod i odobrava i preporučuje sav trud i napor naš. Naime, on hoće da mi dušu svoju suzama okupamo, pokajanjem stresnimo, grižom savesti pritisnemo, dobrim delima odenemo. On priziva da priđemo k njemu, tada dođite, govori Gospod, pa ćemo se suditi. To jest, ja ću pogledati u vas i vidjet ću da li ima mene u vama, i vi ćete pogledati u mene kao u ogledalo i vidjet ćete kakvi ste.